Shibnai kata santrik unai tung arajar arpulai. Ka KSU laban circle kalap hak jingtho sheu DFO ban wengno ikibri basyong bean kibating bean hamahadev kola ka KSU laban circle kalabu jingkili katan forest department balai ka penslam ban weng yi basyong bean hangtai. Jing seluruh jong kita gibreu nama ka jingle suki jong katan forest department ban weng hak ba mentai kita gibreu ki basyong basa hamahadev kila apply kita ki jingyo jimentoi jongki ban fai na katan forest department bakanthop nanuki guest house ka khandeu ban teying bat berginyo ban pendankam kumta nak lenga khasi students union laban circle menda kelai trik kilej banya kendu yo HOFF joka forest environments departments government of Meghalaya persya ya ke ke bakite gibru ke basyong bean hama hadef kola ki apply ye kita ki jingyo jimentoi haba keren sikilat patai kubor u president ka KSU laban uba Ruben Ulaong kumno kita gibru ki basyuan syong bean kinot ban apply ya ka pemla ban pediang nak katan forest department. Ni nak kalian kaki isu Laban Circle ni lawan pendu u PCCF jongka Forest Environment Department jongka Meghalaya jika isu bangi akren kani ka step kolong halor kateka Mahadev Kola te kumba au santrik u macam mana Julai ni la ai ka memorandum ko jing show DFO kata ban di ban evik no ikitiki ba syong bian hante bat ki basna ying bian hante hapo Mahadev Kola ngilai nak kalian ke forest department kilalet ban inspect hendai hapor minit ban jurip yang pat sasisian pat ban keli balik dang slam ban evik ne ban be kita kibri ki basa api an chete ngilap pa nak kalian jong kita kibri ki basa ante ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban syong ban sa bat ban shna kum kita kibi guest house nam taka bah kamiat ke jongki. Nah kalian keseng ni yang persyak halor kani ke benta ba kita kiberi bahasa apian kila ban file kum kata ka application kum kata ke haka tanat forest department bat menta ni wan kendu u PCCF body ba u hedu jongka tanat forest bangi bangin bu bangin objek ya kani ka application ko jongki bah kaju ka poru bah kani ka application jongki kinumdi ban accept hakanu kanong rembu namar ba tadi baki accept ya kan ka application jongki manu ban check ya manu ban page ki basyong bian te kamut kitu ki basyong bian minta kin la ban yo ka permanent resident te minta ki barjela ki bawa nei ru ki la ban syong te te kani ka ni kan long ka ba ka jingman ta ka jat beliu namar ba kani kan long kum ka koloni la shai la sini bat ki barjela na ini ru ki la ban wan kum bangitep ba ki dor bar snong hi kim kwa ban kim kam ya kate ka jaka bat kani ka jing bam kam ya kate ka jaka bakadi ka forest land kani ka bu jing namar ba ngim tep ki dor bas tong kim la ban pet thu manu ban pet ya kani ka jaka bat kani kan long ka jing te nakaliang ka forest pat ki kim la ban pinsya unu ba di jela unu bala ban sa chate te da ka ba ailat kum kata application niki te kamut kandang bu jing shushu ya ka jet bendri hi borok we te nakaliang jung seng ni wan ban persya ya kani ka rai jongka forest department ba kamdi horket hordan ru dalili ru ban ai jakai ki barjala bikin sa ante ba haju kaporu ba ki kidi ban be no ki mardor hi kamplem slam om da komta ni kum kaseng hi ni chim ya kasin jam jong bat haju kaporu ni ayo banyak keren ba lada ka forest department kala ban ai jaka kita kibi ki barjala te yaki pat kasiru kade ban ai jaka kumju hi ya ka sarkar bakala ban te yaki yeng nam taki boduk ka housing project nam taki boduk kala ban chna hede kum kita ki mi hende kita ba ki bawan ki mende ba shuko isis ni pat kila ki ai kum kita facilities nakat yang kaseng ni persyajur halok ni ki benta haduk mentahi uang ba nakaliang DFO kidang inspect ya katika jaka hende ngi ong bak inspection ni kila len pila lap iki boro ki jingtuna hante ki beri ki basa bian bat ki basna ki dukan claim ki trailing license claim ki kini boro pila hakajing inspect kila lap bat kat ba kidang penslam kani ke issue kadang he nakaport bat ngimka ya kani bakan long klang bukan long gading kaban penyeper jet bendri pot la sai sni kumbang haki rensan social media ba kiwi group mo ki pen thop ya ka seng ba ya ka jet bendri hi lingba kanyam
habade ba kate ke jaka hante UPCCF ulak keluar ba hoj ban kendang kamde tang habor jung hap pelang ba bor jong ka district administration peringkat bikin pulit te hakini kisngi ban wan ki nakalian ke jungki kin ya penlong ya kata kawe ke jingelang haba ki kin ya discuss kumnu ban ya chakman te nak kin sa pentep du nakalian kaseng ban nakalian kaseng lu dang ya ibudin ha bolor ha bade bakani ke bentah te kat kum ka jinglet jurep ka jungi haki por ki ba dep ni lalap ki don kumba laipo sapo tel ki yeng ki ba judan hante palat banyak kata ru kelak bantuan hindi kini ki yeng ki suwan ki sinatang de ki ten ki te teng teng dawan inspection na kalyang jungi dawan inspection na kalyang forest ki pen parano hadin biglami hadin steo arteo shibnai kila snab yang ikini ki yeng kila snab yang ikini ki yeng te kani kan de yailong na kapor namar ba kamdon kanu ka guidelines kamdon kanu regulation na kalyang ka forest na kalyang sarkar syak itu kibriu bahasa hantu namar kiri kitu kibri bahasa hantu hi ki caretaker jong katu ka mahadif kulai ki ba ai jakasa ikin kibriu namta ka jing to shimat jungki kat kabadang la ban le kamploi kana kambiang ene na kalyang ka kasyong ta kalyang jong ka forest department menta lanu bakan ya khot ban ya penlong ya kata jingilang ba bisi bagi pulit ban be no itiki poi badon sitai bat ni na kalyang kaseng in suyai budin